إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Mangawripan wallahu subhanahu wa ta'ala kipagadatan yaisu oras tindu tanu adi tanurun di pamagusay nagyang kuto mga padakumangan dauan mga usayan wagamatan wagama Islam. Si itano niyag live sa giyang kaya pitch tano ka sukadaklan na napanginiya na giyang kuto ubabukisira giyang kaya di tano di mapamagusay away na nagyuto kaya pikira koron banda aya mapia na si tano makapagusay sa giyang kai bagu pitch tano way balasan kan wallahu subhanahu wa ta'ala si iku dan yu kapakan derainon nana si it kudatan oropan nakapuuni na selam nakan sekanudaan alang-ulangwan o mga ginawai, mga tunganay, mga bangsami sa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayaw to mapamagusay tano sa giyang kaiya mababa oras nagyang ko to mga tadem-tadem si ko oryan o sambayang anto na isuan utaw igira miyakapasad sambayang kauto baaya suan yan nagyang ko to paganayron na tadem-tademan yan sa Allah anta aka aya suan yan nagyang ko to badan pangni si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kaya usayan na madakala kababragan si iku mga tao. Miya kapia-pia yang kaya kaya pikirat tanurun. Miya kapia-pia yang kaya kaya tumuatan usag yang kaya maudu. Kasukadakalan si iku mga tao na kababergan sa giyang kai diun di ka terua o sabeed ada na penggiraw adi ke pakaya giyang kuto kapamang ni sa giyang kuto anded ni kapakapasad sembayang utaw na adem pemana penggiraw si iko sabeed agiyang kananarkyo na ribat kaaya titu mas mapia udina kepakaya giyang kutua kapamang ni kan doa sa giyang kutua kapakapasad sembayang utaw. Taman sa keedna giyang kutua dikapakan dibati o mga ulama sa giyang kutua umani isa na penggirawa giya mas taralbi udina giya makaaatod giya pamana kiyang galbakaw no nabitan wa Muhammad na penipi sama bu agyang ko to matatago si ko sabala at giya na di ka kanaba ka ayad na mas mapia na agyang ko to makapamangni sutaw ka antunay karataya. So alhamdulillah ka tawfikan tanu Allah subhanahu wa ta'ala amaw saytan wag yang kaiya makapantag sa yang kaiya kukuman. So para ini si ko mga ulama ami di na mga ustadami
ayat titindeganian nagyang kutua kepakai way kepakai agyang kutua pangni seeko oriano mga sambayang faradu nana beti antan wagyang kaiya mga dalil o di na ayad na panutultan nagyang kutua ukit nabitan wa Muhammad kaani umapamimikir agyang kaiya tindeg umanga ulama tanu sagyang kutua dairan kapakaya seeko kapamangni sagyang kutua orian usambayang orian usambayang na kagi so kada kelan ada liliu aba kepakai bab kepakai sama no tu nana dua pamana ilayan sayaw mga ulama dua ilayan sayaw mga ulama paganero nagyang utadinian ka kepakai ka bid'ah tanu dan itu paganero na di kepakai suka pamangni oriano mga sambayang faradu ka bid'ah gitu emanannya na sus kamiron narun mararan ya geng kutu tindegam ya geng kutu upamanyan na suamiron geng kutu mana so matatago sa geng kutu asabala geng kutu papakainiran kagi ayar kira na anto na karataian agi na simbes iku Allah pangnis iku Allah subhanahu wa ta'ala. So pangningo si ku Allah paman na ibagay niyan rakatan wag yang kuto mapia usayan nagusabutan niyo mambu pipi agi yang kaiya kapugusaya koron way benda mapia na agi yang kuto mama makin degetanu pipi way mama makin degetanu pipi amaya may na ditanu miya sabut agi yang kaiya kapugusaya tanurun. Alin tanuda nagyang kutua mga dalil sa gyang kutua tadin si iku Allah gyang kutua azkar uji nagyang kutua azzikr pitaru Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu dhkurullaha dhikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila ayaman nagyang kutua kataru Allah subhanahu wa ta'ala Hey susirano tu amya marateya kau tu ayat ya wa Allah subhanahu wa ta'ala na sumanga tao paparati aniran su Allah subhanahu wa ta'ala mga tao amya pa dalam mekiran miya pa dalam sagyang kutu mga pusuiran nagyang kutu parati si iku Allah subhanahu wa ta'ala Udhkurullaha zikran kathiran at tadminius wallah kau tu pamana suguan wallah suguan wallahu subhanahu wa ta'ala gyang kutua teden tadmini wa tigin wallah saka teden tadem amadakal kau ta emananya na kenaba may tu teden tadem gyang kutua kad teden tadem amadakal way wasabbihuhu bukratan wa asila nagu puru-puru ni wallahu subhanahu wa ta'ala sa gyang kutua kapita-pita agu gyang kutua kagagawi sama nuto na melagi de mga pagariya o kapipita na teden tadming kaun suwallah kagito emanan yan na kipuruntan usagyang kuto akadnantan wa rabbul alamin anta akagyang kuto wa asila kagagawi na teden tadman tanurumpan suwallahu subhanahu wa ta'ala gina na dalil na ginan sumakapantag sagyang kuto kisusuguun si rakatan wa mga mu'min kisusugun si rakatan wa mga muslim sagyang kuto adi tanu di katen tadmi si iku Allahu subhanahu wa ta'ala ikadua ayat akibat yatanu nagyang kutu akataru Allah sa suratu An-Nisa ayat ay ikamagatus agu telu apitaru Allah fa idza qadaytumus salah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum ayaman nagyang kaya kataru Allah subhanahu wa ta'ala na amay katigyan mitindegi wagyang kutu sambayang maka sembayang kanu na teden tadminius wallahu subhanahu wa ta'ala qiyaman
agiang kutua kapaka titindegiu betada tumitindeg sumanga tau wa qu'udan anta akamu untud wa ala junubikum anta akabadan maka iga agiang kutua tau. Sama tu mga pagarian na ayat sebut tanu sagiang ka iya mi alui tanu ayat na aya inaluin yan saya nagyang kuto anda din kapakapasad sembayang utaw na fadhkurullah na tadminius wallah. Kenapa aya inaluin yan saya na fad'ullah makapasad kanu sembayang na pamangni kanu siku Allah subhanahu wa ta'ala. Saya bu mga pagarian na miyakawatan wandi makauntul sagiang kuto dua yang kuto anda tanu magunod sagiang kai amang tawa ini sapariran Udina dairan pakayag yang kutua kapamang ni si ko urian usamba yang mga faradu sabab sagiang kutua adna dalil. Kenapa iran baya-baya? Adna dalil mga ulama tanu. Aya daliliran nasiran kinwa sagiang kutua Quran agugiang kutua hadith. Giang kaya pagaluin tanu ama yang mga hadith nagalbak Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Galabak unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na paguinaan tanurundaan na giyang kaya mga ayat. Giyang kutuas isa Quran na mga dalil. Pero mana na kambu. Na upama ko miyakapiapian na upama ko pagasurat kanu na napkisurati wa giyang kudatita no di matero na diniw kalipatan. Why diniw kalipatan na miyakapiapia igiraad na mga bakan tiya orasyon na giyang kutua ka-review niyo giyang kutua aditano di mapamagusay. Tigwallah igira aminitindig wa giyang kutua sambayang na tadentad minius wallah. Si kumasa akapakatitindig yu kapaka uuntud yu anta akagiyang kutu kapaka iiga yu. Giyang kutub man na keteroan yan sa suratu Al-Jumu'ah ayat ayamanan niya na ika-10 at tigyan na فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Mana gyang ko to akatero Allah amay katigyan ka miya kapasad kan udi na minitindagi wagyang ko to sambayang fantasiru fil ard na para-parakanu sa gyang ko to liyaw ulupa. Kautu ayah ini sugu yang saya naging kautu akap peraparak. Wa betagu min fadlillah nam bebanugani wagyang kautu kakayaan wallah. Gyang kautu mga rizki mga pangalimu wallahu subhanahu wa ta'ala. Wadhkurullah na tadentad minius wallahu subhanahu wa ta'ala samada kalaka tadentadem la'allakum tuflihun kaangkanu makaselang sama liwanag. Gyang kaya manay kadu ayat na ayam ya teruyan nagyang kautu tadentadem si iku wallah. Tadem si iku wallahu subhanahu wa ta'ala. Tiga na wazalika wallahu a'lamu jabrun lima yahsulu fil ibadati minan naqsi wal wasawis. Katanya sumala tedeman tanurun mga pagarya si iku agama Islam. Inutu paman antu na hikmah ini sugu agama tanu agama Islam agyang kotwa kapaka tedentad metanu sagiang kota urianu mga sambayang tanwa mga faralu na tigian na sabab sagiang kota sumanga sambayang tanu na keednu nagiang kota annaks jika ketarutupi sagiang kota sambayang anta akagiang kota alwasawis paman nagiang kota misembayang ka Allahu Akbar nagiang kota pakaumar ka agiang kota mga was-was agiang kuto emanan yan na so iblis na penamaran yan na emanan yan na madaka sa agiang kuto kapakapo pokos ka sa agiang kuto sambayang ka uway na agiang kuto lagi duto natigyan na annahu matlubun minhum wasalatu dzikri wal ibadah agiang kuto andad ni kapakapasad sambayang utaw na sabab sa agiang kuto miyaw mo nagyang kutwa mga waswas o syaitan nagyang kutwa itataros yan din apiapan miya kapasad sembayang na itataros yan nagyang kutwa simban yan si ikwallah sa agyang kutwa mga tadem si ikwallah subhanahu wa ta'ala na kekuatan ubu agyang kutwa anto na ikatataritibaw no nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tiga, wadzikru al-masyru'u ba'da salatil faridati yajibu an yakuna ala sifatil waridati anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ay mananya na pagpunan yan din musay agyang kuto galbak unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga, agyang kuto at tadem katadem si iku Allah subhanahu wa ta'ala na isusugu si iko kapakapasad sembayang utaw sa mga faradu. Kau tu emanan yan na aya bisa isusugu o suguan al-masyru' suguan si iraktan wa mga tao nagyang kutuwa tadem si iko Allah subhanahu wa ta'ala. At tiga, nagyang kutuwa tadem si iko Allah na aya obligado kata aya pa na obligado na aya kapaka ukit tanu nagyang kutwa ukit akyang gilbakaw no nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyang kutwa kaya tanu raw no nabitan wa Muhammad gyang kutwa kyang gilbakaw no nabitan wa Muhammad nagyuto atigya ni obligado gyuto isuan tanu gyuto emanan yan na suan tanu wa mga umatian kana batigyan aya suan tanu udina aya kap tadem tanu si iku Allah ala sifatil muhdatsatil mubtadi'ah nagyang kutwa ukit o mga mubtadi'ah gyang kutwa mga tawa pimbebuguan iran suagamatan agama Islam. Oy. Allati yaf'aluha as-sufiyatul mubtadi'ah gyutu su mga sufia ayamanan yan na mga sufi pimbebuguan iran nagyang kaya agamatan agama Islam. Oy. Na nakailangan kun na ditanu tusuan nagyang kutwa arkiran kabid'ah tu ayamanan niya na diutu kepakai ini bebagutu si kuagamatan agama Islam. Isaun kesimayo magaitan sa sampul paman yan na dinggelbekan na usabeed si ku mga Sofia amya suwa wayam amanan niya na sabagi si ku mga tao mga Muslim nagyang ko tu anded ni kapakapasadiran sembayang sa tarawih nagyang kutwa imamiran na siyang urannya nagyang kutwa mga ma'mumian na miyamang nisiran si iku Allah subhanahu wa ta'ala sa jama'i gyang kutwa may isa gyang kutwa pangniran si iku Allah na disiran di mamangani na umanisa na gugurao kanya nagyang kutwa ayamanan yan na ipemang niya gyang kutwa imam anta gyang kutwa isakiran na diutu kepakai kagitu mga pagarian na okay to o mga mubtadi'a mga tao pimbaguan nira nagyang kaya agamatan wa agama Islam. Ay ako nakuuntan no nagyang kutwa ukit o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na anto na ukit o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakatay pagaluy na kan. Insyaallah na pagaluy na kan nagyang kay ukit o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga, nami alin sagyang kutwa sahih Muslim an Thauban radhiyallahu anhu penutul na Thauban radhiyallahu anhu pitaruyan at tiga na aya ko nabtad unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam idang sarafa min salatihi na igira amya kapasad sembayang udina makapasad sembayang sunabitan wa Muhammad istaghfara thalathan na terunya nagyang kutwa astaghfirullah sama katelo ay manan niya na amya kaselam sunabitan wa Muhammad nagumiraos kanya na astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim mudin astaghfirullah sama katelu mapasadutu na terunya nagyang kutwa Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram nagi mga tadem si iku Allah mga pagarya gi ukitu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang kutu andedri kapakapasadian magistighfar terunya nagyang kutu astaghfirullah sama katelo nagumiros kanyang mana Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram namano to nanamay nutsi ku mga tao ubayra na yakatawi agiya besi ukitu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na banda ay mapia mga pagaryami mga bangsa misi ku agama Islam na surat ni wai na pakatundu gani wagi ang kotwa kapteru atanuron kaantanu masu agi ang kotwa titwa ukit unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam
antanu dipketagu sagiang kutua mga bid'ah udi nagiang kutua mga galebek ini begusi ku agamatan agama Islam aya makwatanu udi na aya kaukitan tanu aya mapaganad tanu nagiang kutu araku nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam giang kutub mana kaya aluin yan si iku as-sahihain anil Mughirah bin Syu'bah yakatita yan si iku al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an amat ang kuna sunabitan wa Muhammad na andedeni kapakapasad yan sembayang na teroon yan nagyang kutwa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'tait wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'uka dzal jaddu minkal jadd. Kau tu. Ayaman niyan na madakala disi dinya na katawan. Agian ka iya mga dua, mga azkar, mga zikru nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uway. Asukun sunabitan wa Muhammad na andad ni kapakapasad yan sembayang na aya mapteruyan nagyang kutu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'uka dzal jaddu minkal jadd. Nah, sumapasang rakanu ka surat magani ka surat na surat niu. Amay manay kumintiu na tigu tu alib tu lagi yang to miatur ka pamanyan na pangni audi nagi yang to tadun si ku Allah. Pamanyan na suratan na ka sakado ni suratun ka maga nganun di ka surat. Pero mananakambu atigana la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'uka dzal jaddu minkal jadd. Yang kutub mana isa hadis agi mga dalil tanu sa hadis oy hadis agi ang kaya di tanu diteron oy yang kutub miyaw saitanu nagi ang kuto so dalil sa Quran nagi ang kai mana pagaluin tanu nagi isuha dalil yan sa hadis sunnah nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tigana an Abdullah bin Zubair miyakatita yan si Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma anna Rasulullah amata ang kuna sunabitan wa Muhammad na kana yuhallilu dubura kulla salatin hatta yusallimu biha ula'il kalimat. Yang kuta ayako nabtiron nabitan wa Muhammad nagyang kuta yuhallilu dinya diteron nagyang kuta la ilaha illallah sagyang kuto kapusan o di nagyang kuto kapakapasan yang sembayang. Gyang kuto abtiron kuno nabitan wa Muhammad nagyang kuta la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Natigana la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisina lahud din walau karihal kafirun. Gi mga katuru aditer unu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagyang kutuba gi paganda tanu kagi sigura du mga pagari akoreka gi isuan tanu anded ni ka gelebaka tanu sina sigura dua miya kadegtan wagi ang kutua titu agelebku nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam oy paru mananakan buka para paman na mapi kapaka suratiyo nagyang kuta tigana la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisina lahud din walau karihal kafirun. Mga pagariasi ko agama Islam na insyaallah natatagun yang sagiang kaya kita bagian kotua kata taritibian insyaallah na teriti bentanu bu amai yang kaya ka pegalu ya tanurun na pegalu intanu da nagiang kotua mga hadis kaya alu ini yang sagiang kotu hadis nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mi ali penagiang kotua sahabi Abu Abi Dzar radhiyallahu anhu amata angkuna sunabitan wa Muhammad na pitruyan
Man qala fi duburi salatil fajri wa huwa thani rijlaihi qabla an yatakallam sakun satau terunnya nagiang kai mga zikr seiko urya nagiang ko tua sambayang fajar sambayang fajar pagalunya saya mga pagaria sambayang fajar agiang ko tua terunnya nagiang ko tua la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat maka 10 iyan mabatia kau tu maka 10 iyan mabatia perumana kembu agiang ko tu la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir maka 10 iyan mabatia kutiba lahu 10 hasanat na ayaku na balasya na tigu Nabi Tanwa Muhammad na isurat agiang ko tu 10 amapi akekuanian wa muhiyata anhu 10 sayiat na penasan udina mada udina mapenas agiang ko tu 10 marata agal bekian wa rufi'a lahu 10 darajat na mipuru agiang ko tu pangkatanian sa ayamanan yan na 10 pangkatan wa kana yawmahu dhalika kullihi fi hirzin min kulli makrun agiang ko tu agaw agiang ko tu tao pamana kagi biati iyan sa agiang ko tu kaya pakapasadian sembayang sa subuh sa maka 10 nagiang ko tu ko na ayamanan yan nagawi inian na matatagus kanyan sa agiang ko tu siap wallahu subhanahu wa ta'ala si ikulang ulang wa nupuma kabinasa wa hurisa minas syaitan na kiyang gurdian sekanyang mensagiang kota syaitan ayaman nani na diskanyan din kebinasaan o syaitan nagi mala sekrito saya mga pagari inwa miya di pamangdeo kaantano kebatiya kaantano malilinding agiang koto aparatiyatano na kesabapanaya saditano kebinasaan o syaitan kebalu agiang koto mga tadem-tadem tano si iku Allah masusuporta tanonian udina kaalangan tanonian masih siap tanunian sagiang koto kapakabinasa o iblis walam yang bagi li zambin an yudrikaw fi dhalika al-yawm illa syir na ayabu atigian galbak kebinasaan yan nagiang koto atau nagiang koto kapana koto siku Allah so sabit siya na mga dusa na di pamana dinian din na di pakararad sagiang koto aparatiyaw tao inunta agiang koto kapana koto siku Allah gitu paman nagina ni pitemanan mala adusa pamana mala adusa agiang kana nakapana ko to si Allah ugay na susabid siya na sala kauron mga galebek na dinian din pa makararada nagiang koto ataw dinian din kararada nagiang koto ataw tigyan na mialoy panagiang koto mialoy tano pembetiaan na kepakai penutup betian si iku waktu subuh na kepakai penutup betian sagiang koto waktu maghrib kau tu kepakai betian kagiang koto inaluy tano maka 10 mabetian na kepakai penutup ko na aluin udina betian ka si iku sambayang ka maghrib sagiang koto kaya panutulaw no Ummu Salama inda Ahmad amata tagu si iku kitabu Ahmad pamana hadithu Abi Ayyub al-Ansari kau tu kepakayap meti anak kasi ko subuh agu yang koto kapakapasadeka sembayang sa maghrib na kepakay pena iuman tanurun beti anu tawag yang koto rabbi ajirni minan nar ayako nama nagiang kaya rabbi ajirni minan nar sama kapito mambu ayam mabeti kau tu pamana surat ni wai kami kapi apangan yang koto rabbi ajirni minan nar ya Allah kadnanakan nana paka lidah sakung ka sagiang koto apoy si iku neraka jahannam koto rabbi ajirni minan nar ya Allah pakalibri akong ka sagiang koto apoy si iku neraka jahannam nang beti antano to makapagaria sagiang koto anded ni kapakapasad tanu sembayang sa subuh agugiang koto maghrib nang beti antano agiang kai rabbi ajirni minan nar sa makapito ma batia way uriannya natigena thumma yusabbihullah ba'da kulli salatin 33 wa yahmaduhu 33 wa yukabbiruhu 33 dia ko tamya aluitan wa benda isa
2, 3, 4, 5. Nah, mapasadu tu nagutan bukun mga pagariya teru agi nguta subhanallah sama ka 30 agu telo. So alhamdulillah nama ka 30 agu telo agu gi nguta Allahu akbar sama ka 30 agu telo. Nama no tu agi nguta adem besa unaan. Meti anu tau sagi ngutu dan yang pernah kapaka panas bik agi nguta sakatanu na adini kapaka selam tanu Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nana mielaitan wa mga kemertanu natiktan wa subhanallah, subhanallah, subhanallah sama ka 30 lagu telo. Mapasad manutu natiktan wa alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 30 lagu telo. Mapasad manutu natiktan wa Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sama nutuna lagi du miyah siurkat. Oh, miyah siurkat deta nu mabeti agi ngo tua astagfirullah sama ka telo. Yang uta Allahumma antas salam wa minkas salam. Yang uta Rabbi ajirni minan nar kau tu. Kailangan kon na pematian tanu da anu tu masyru isusugu sira ketanu. Agi yang kutu kapamati atanur udaan. Oi kapamati atanur udaan. Oi. Kenapa tanu diri subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar sa. Ayaman nian maka 30 agu telo. Oi. Tiga na amai ka sutau na materu ya na giutu mapamati na giutu mi aluitano na tiga na giutu tasbih teron yan so subhanallah sama ka 30 agu telo. Itulog yan na giang ko to alhamdulillah sa 30 agu telo. Itulog yan na giang ko to Allahu akbar sa 30 agu telo. Na langon to mga pagariya agiang uta subhanallah alhamdulillah Allahu akbar na siyaw pulu agu siyaw langon na naitero top tanuroko nagiang ko to ikamagato sagiang ko to kaptero atano si la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oy. So kadagala na sinyang bubte man sagiang ko to Allahu akbar. Na kailangan ko nami taruto po nagiang ko to la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayaku nadalilana naging kutu amya panutul si iku kitab muslim masukun sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Peter uyan. Atigia naman sabbahallah fi duburi kulli salatin 33 satawa atigia naman teruyan naging kutu subhanallah si iku kapakapasad yang sembayang sa 30 agu telo. Nama teru yang pemanagi yang kutu alhamdulillah sa 30 agu telo. Wa kabbarallaha 33 na teru niya nagyang kutu Allahu akbar sa 30 agu telo. Fatilka 99 na langunutu atigu nabitan wa Muhammad na siyaw pulu agu siyaw. Thumma qala tamamal mi'a na uriyan yan na ini genap yanu nagyang kutu ikamagatus. Agitus la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anto na ibalas yan mga pagariya o punugiye pamana ukitan tan wag yang kaya ukit unabitan wa Muhammad. Tiga na gufirat lahu khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Na irilaun wallah agyang kuto mga dusan yan. Kauto irilaun wallah miya ka lalabalas. Way miya ka lalabalas na ukitan tan wa mga pagariya. Mana apya dingga din pamanganin ko Allah ya Allah narila ya kong ka. Kanggal baka ngagiyang ka ya okay tu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na prilang kad wallah gufirat lahu khataya na irilaun wallah agyang kutu mga dusanian apya pen aya kada kalian nagyang kutu kada kal ubura-bura sa kaludan. Kau to emanan yan na apa yang aku nakidipya mangnisi ko Allah. Arilang kanian ugay na sabab sagyang kutu miya ka atud sugal lebeka ayak yang lebekang kau nasuk itu nabitan wa Muhammad na iprilar kad nu Allah subhanahu wa ta'ala gyang kutu mga dusangka. Orian yan nama pasadu tu mga pagariya maka panasbih tanu ganapan tanu ikamagato sagyang kutu la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabati antano pemanagian kutu ayatul kursi. Nah kata ya pegadan tanu su ayatul kursi. Yang kutu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah beti angko menutu igira miya kapasad tanu sembayang. Nana miya di kebeti au tahu ame kadinya ne mi memoris.
Nagyang kutuba ayat na pamana kabayatan na makwatan wagyang kutuba pimberang abala sa imbagay wallah. Imbagay niyan si ikutaw na isaw din nagyang kaya kataguan tanu sa interesad gyang kutuba pamana iyawi adakal tanu wagyang kutuba ka pamana kimi murais tanu sa gyang kutuba ayatul kursi. Gyang kutuba ayatul kursi amata tagu sa gyang kutuba surah Al-Baqarah na beti ang kuna igiram ya kapasad tanu sembayang. Pagaluin tanu amay subalasyan. Pagaluin tanu amay subalasyan malu kanu daan pamana re-relax way. Mabati ako nagyang kutuba ayatul kursi nang beti ang panagyang kutuba qul huwallahu ahad. Ako to beti ang qul huwallahu ahad. Nagugyang ko ta qul a'udzu birabbil falaq, agugyang ko ta qul a'udzu birabbi annas. Kau to emanan niya na talo mga talo abmeti antano sa Quran paganero nagyang ko ta ayatul kursi, ikadua nagyang ko ta qul huwallahu ahad, ikatlo nagyang ko ta qul a'udzu birabbil falaq, yang ko ta qul a'udzu birabbin nas. Insyaallah na langon niyo ay memorize. Langon niyo ni katawa na beti antano na kailangan nagyang kuto miyukit tanu si iku ukit o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tigan aya balas yan nagyang kuto mi alin si iku Abi Umamah radhiyallahu anhu. Ya panutulo Abi Umamah sahabi at tigan na Pitro o nabitan wa Muhammad. Kata pamakin ganiyo gyang kaya balas. Pamakin ganiyo mga pagari gyang kaya balas. Tigan naman qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'ahu min dukhulil jannata illa an yamut. Masya Allah. Miya kapiapian naman. Ayaman nagyang kaya kater unabitan wa Muhammad sadin satawa bati aniya nagyang kutua ayatul kursi. Bati aniya nagyang kutua ayatul kursi. Si iku kapakapasad yan sembayang. Si iku kapakapasad yan sembayang na bati aniya nagyang kutua ayatul kursi. Natigu Nabi lam yamna'hu min dukhulil jannah nagyang kutua tao na dedna maka arnon. Dedna maka alangun sa gyang kutua kapakasulian sa iko surga inun tagyang kutua kapatay. La ilaha illallah. Ayaman niyan mga pagarina miya beti akan natau kasi iko surga. Aya budi nga kapakasul sa surga nakagida kapan nakakuha yung malakalamau sa niyawa. Allahu akbar. Na miya ile ini wagyang kutua man na nakala iyan ibalas. Na nagyang kuto pa ayakang gelebekatan ayang gelebekatan tanun nagyang kuta ukitu nabitan wa Muhammad agi ukitu kiti nagyang gaya di tanu di pagusain oy naman nagyang gaya kabat ya sa ayatul kursi dan natigu nabi maka alang sagyang kuto kapakasuldu tau si ko surga inun tagyang kuto kapatay tiga na yani lam yakun bainahu wa baina dukhulil jannata illa al maut. Mana ko nagyang kuto kateru nabitan wa Muhammad na dedna ba pamana maka arnon. Sagyang kuto kapakasuldu tao sa iko surga inun tagyang kuto kapatay. Wa fi hadithin akhar kana fi zimmati la illa as-salat al-ukhra. Yang kuto isa haditha mi aluy natigyan nagyang kuto tawa mi bate nagyang kuto ayatul kursi na matatago sagyang kuto tangan wallah. Matatago sa gyang kutua siap wallah Allahu akbar. Sisiapan tanu kun wallah. Sisiapan tanu wallahu subhanahu wa ta'ala. Taman sa di mau magyang kutua sambayang pamana pekatalundug. Pamako biati akasi eko subuh. Na sisiapan ka wallah taman sa mau magyang kutua sambayang aluhur. Na upamako bati an kasi ko sambayang aluhur na sisiapan kapman wallah taman sa di mau magyang kutua sambayang asar. Salagi duto mga pagariya. Siku pamana hadits Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu Peter ya tingana amarani Rasulullah kata penutul Uqbah atingana ini sugurakan unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam an aqra al muawwadhataini na igida amya kapasada ko sembayang na beti anak nagyang kutua qul a'udzu birabbil falaq au yang kutua qul a'udzu birabbin nas iku kapakapasada kan sembayang atigagyang kutua sahaba asu Uqbah bin Amir. Kau tu emang nani namanya maka pia-pia pagaria. Agian ka iya ka penggelebekatan usi ka adna dalilian, adna dalil sa Quran agu hadis. Masya Allah. Nagian kutu mga pagari ayang gelebekan tanwaki. Nagian kutu gelebekun Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paganda tanwa gian ka iya agama Islam ka antanu di ketagu sagian kutu dili kadua betad.
Ayat sasanaan tanu naging uto apangan ni andi ni kapakapasad tanu sembayang assalamualaikum assalamualaikum. Na ini purutan wa mga lima tanu na miya mga ni tanu si Allah na miya sopa katanu su sugu anu Nabi Tanwa Muhammad. Miya sopa katanu su kitu Nabi Tanwa Muhammad. Kaaya kitu Nabi Tanwa Muhammad na andi kapakaselamian na miya bati naging uto Allahumma astaghfirullah sama katelu Allahumma antas salam wa minkas salam. Aguyang ko to mga pedayaman na niyan na miya alwitano naging ko tang bati niyan su ayatul kursi. Aguyang ko ta qul huwallahu ahad. Aguyang ko ta qul a'udzu birabbil falaq. Aguyang ko ta qul a'udzu birabbin nas. Nasusala ko si mga pagariya asala ka kung gilubugan ka na kesupa kagiang kai hadith Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miado itanu atigi na giyang ko to mga balas giyang ko to pamanaka mga dalil sa giyang ko to galbak Nabi tanu Muhammad na kataya tenuran rakatan wagiyang kaya mga ulama tanu. So ayamanan yan na napipikiran niyo agya ya kaptero anak kanon na pipikiran niyo na lagi duba tano miya kapasad sembayang pamana lagi duba miya kapasad tano sembayang na pamana para mi aktual malbuda kasuatan ron way pakatunu-tunu tano piya pamana ada bena oras 10 penai agu 5 ka minutos way nana agian ko to ba faida sallam na minas sala ande dengko ni kapakaselam tano pamana magiraw tano assalamu alaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah na aya pagampagan ay after tano nagian ko to astaghfirullah 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 sama katelo mapasa duto nang betian tano agian ko to Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Orian yan aptiron tanok managing uto la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'uka dzal jaddu minkal jadd. Orian yan na itundug tanok managing uto la hawla wa la quwwata illa billah لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Mapasado to mga pagarian nag-YouTube man nambeti antano subhanallah sama ka 30 agu telo alhamdulillah sama ka 30 agu telo nagyan ko to Allahu akbar sama ka 30 agu telo na iterutop tanron na makamagato sa gyang ko to la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Na upama ko susambayang maghrib ako to upama ko sambayang maghrib bagugyang ko to sambayang fajr na nambeti antano ipaguman tanoro nagyang ko to at tahlilat al ashar gyang ko to tigtanwa la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sama ka 10 maka 10 mabeti ya nambeti antano managyan ko to rabbi ajirni minan nar sama ka maka pito. Siya nang si ko sambayang fajr agu yang ko to sambayang maghrib oy. Si ko luhur agu su asar agu su aisha na kepakaid na dita nuronaya batian. Wa yustahabbul jahru bitahlili wat tasbih wat tahmidi wat takbir aqbas salah. Pamana sunat ako nagyang ko to kapakatanugatano si ko subhanallah. Pamana sunat tebes nagyang ko to kapakatanugatano ron subhanallah subhanallah udi nagyang ko to alhamdulillah alhamdulillah udi nagyang ko to Allahu akbar si ko kapakapasad tanu sembayang. Okay dati mga ulama na lakin la yakunu bisautin jama'i na kenaba merengarengan. Oy kenaba merengarengan pamanaging utami sembayang sa masjid na tinao merengarengan tanu nabati antanu subhanallah sama tanu gadi kepakayaging utama merengarengan. Umani isana beti ania naging koto subhanallah anta kaging koto alhamdulillah aku yang koto Allahu akbar sa kenaba siran merengarengan umani isa na beti ania naging koto amia aluitan yang koto amia aluitan oy. Mga pagariad na pamanamay to miya kapiya-piya amal. Oy.
Yang ga iya mia alui tanu na mia ka pia-pia upama ko mi suratan wanan sa tarpulin. Mia ka pamana si ko mga peda masjid na mata tagunan sa gyang ko to pamana unaanian metian mga maamum igira mia ka pasat ciran sembayang. Na mia ka pia-pia si ko adnarkian. Udina pamana adna tamukian upama ko pamana maka belakano siya maka terpuling kanurun na mi pamagaitan si ko mga masjid diunaya pamana diunaya mata tagu na upama ko skay kasaba panun na miya kalala kekuang kaabalas pagariya si ko agama Islam bebayakan si ko agama Islam dingka saya penganugun ya giang ko to apera kau baka kuriput na gusto ka saya pamana usar ingka sa tarpulin nana pangilayang kaging ko to masjid diu na mata tagu ka insyaallah na miya ka kuwa ka sa malabalas ngay no mga pagariya inu tanub tiro miya ka kuwa ka sa malabalas na kagi miyawiyag pamana sir kami ni sabo paging ko to adar pa masjid na miyawiyag unaging ko to sunnatun nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pire ke kuang kabalas mga pagariya giang ko to mga taon na ayak kaya suwairan sa giang ko to sunna nabi tanwa Muhammad na ini sabab sa giang ko to pira ka amiyang gusto nga away. So insyaallah na nagi pamana advice sami udi nagiang ko to wasiat mi si ko adnarkian kenapa ini mala atanto apirak oy kenapa tanto mala apirak oy na ditanwai paman yan na kuriputan gustuan tanwai ibagay tanu si ko mga masjid tanu kam insyaallah na miyakala laabala sa kekuatanu ka kuyag tanwagi ang kuta sunna ukitu nabi tanwa Muhammad sa gyang kuta masjid na dapat kau maka duni teka sa lima masjid na miyaw nagi ang kuta sunna nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ay dapat kau 10 masjid anta ka 10 masjid udi nasa din sa kada kalian na miya ka pia-pia pagariya insyaallah na miya ka kuwa kaki pagariya sa mala amal ka insyaallah na maplutu ka sa dunia maplutu ka sa gyang kutua masa pakaw makasalungan na mori. So ginan mga pagariya mga bubaya misik wa agama Islam pamanian na malbudaya terpulin na ipamagaitan sa gyang kutua mga masjid mga walayu wallah adiuna na matatagu kami ka pia-pia miya paganad pamana miya mini kasu ya gyang kutua sunna nabi tanwa Muhammad asir kami ni sabab nagi pemagura-dura dan tanu insyaallah na isa kurun na pamana gyang kaya jeung sidika pagusay na nauba kurun mau maka pamana maka terpulin nami begitan ogi nga pamana gi nga mga masjid tan oy miada kadagal mga masjid mga rangger diuna ya matatagu oy diuna ya matatagu balasangkan wallahu subhanahu wa taala itarosan wagi nga editano di kapagusay tigyan na gi nga otowa pamana ditano di katerwasi ko subhanallah yang uta alhamdulillah Allahu akbar na kapakay ko na pugusar tano gi nga kaya mga kemertano gi nga kaya mga kemertano tigtano subhanallah pamana singa pagitunga sa gi nga kaya bilangan na gi nga kaya mga kemer mga limatan oy tigyan na lianna al-asabi mas'ulatun mustantaqatun yawm al-qiyamah kagigian ko na mga kamartano na masulian yan na pama atas tanggungan yan na sa alungan amauri tigyan na sukaw sar sa pasbi kataya pamana adem pamana penggiraw sukaw sar sa pasbi na di mapia adem pamana penggiraw anto nari kapian ya akakarata yan pamana kausar sa pasbi yang pasbi na pamana pagusar ngun anto na karata yan pagusar na kan sagiang ko to tad makan si iku Allah nakataya tiga na wayubahu isti'malu subha pamagin ganiyaw yang kay katiro mga ulama tano tiga na miapakay agyang ko to kausar sa pasbi liya'udda biha al-adhkara wa tasbihat kaanya nun maitong pamana pakaguputo sa agyang ko to kaitungan yan sa agyang ko to ang mga tasbihat agyang ko to subhanallah alhamdulillah Allahu akbar sa agyang ko to 30 agyang ko to man pasbi Nagyang uto pamana umani isar una 30 agu telo na may poskaw to na siyaw pulo agu siyaw min ghairi i'tiqadin anna fiha fadilatun khassa ugaida tigu mga ulama nagyang uto kapapakay niya na ubang ka pikira hagyang uto kausara sa pasbi na adno pa maakapakalalabi niya nakakoto pun ka
pamikiran sa pamana pamikiran ka mas tara lebih suka usara sa pasbi adigyan kaya ka usara sa lima natigyan na sumanga ulama na ini kukumiran to sa makruh kailangan ko na makruh di nga to pag-usara kaya na usara ka nagiyan kaya lima nga kagiya mas tara lebih kagiya inokitan o kito nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tigian pamana upun na aya pikiran na mas tara lebih supasbi natigyan na makruh ay no kukumunu mga ulama tigan na wa ni i'taqada anna laha fadila amay mga sutaw na aya pamana i'tiqad yan panarima yan na pamana makalalabid supasbi fattikhadhuha bid'a nagyang ko to akaw no taw na bid'a kaw to aya ko na pamana usar no taw na bid'a tiga na wazalika lagi da tiga nagyang ko to mga tasbi mga pasbi pagusar no mga Sofia gyang ko to mga Sofia giya mga Sofia nasiran mga pagariya malaap binasa sa gyang kayagamatan wa Islam pagilay na kasiran na miya makapiyape tutub, miya makapiyape kimon, miya makalalai pasbi. Wayu alikunaha fi anakim. Yang kuta mga pasbiran mga pagariya. Miya makatata sa pasbi diran siya di pamana pergi ketiran sa giyang kaya mga tunay ni giyang kaya mga tanguiran. Udin na giyang kaya mga digiran. Miya makatata si mga pasbi. Aw yaj'aluna kal usurati fi aidihim anta kasiran ibta zagiyan ka iyang mga limayran wa hadha ma'a kauni bid'atun fa inna fiha riya'un wa taklufa so mga ulama na tigtanag yang ko tao kito mga sofi miya makatata si mga pasbi miya makalalay mga pasbi na tigyan to bid'a to na giyang ko to panakausar sa lagi duto na si mararani sa giyang ko to riya paki ileleng ko no to agalbak wa takallufan agwayaman nanian na pamana marata agal kagi giyang ko to ba kipaliugat yan kagiyang ko to kanaba maapad sa giyang ko to suguan o kitokit o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam miya pasad mga pagariya giyang ko to atadun tano si iku Allah miya pasad giyang ko to atadun si iku Allah na tigo mga ulama andedeni kapasado to pamana miya pasad ga sa giyang ko to pamana kiyabati angka sa giyang ko to giyang ko to qul a'udzu birabbin nas na kepakai dengan namang nitano kau to robes YouTube si masa pengenitan pamana teden tademan tanu dan suwalla na gutanu bu pengeni kata pamana sostotorato densan na malukanu dan kawan tunai ni pamakabekay kakepakai suka pamang ni asar kama pasad tanu teden tademan suwalla subhanahu wa ta'ala thumma ba'da al-faragi min hadhihi al-adhkar yad'u sirran bima sya' mapasad ko nagyang ko to mga pematian yan sa gyang ko to kapakapasad yan sembayang na pamangani si iku Allah subhanahu wa ta'ala sa pangani sekreto ko to aya ko na pangani sekreto asadin sa kabaya ka apengnin ka si iku Allah asara misusulan fa inna du'a akiba hadhihi al-ibadati wa hadhihi al-adhkar al-'azimati ahra bil ijabah kasukon sopang ni oriano sambayang agu oriana gyang ko to adhkar ayman na miya alitano na ahra bil ijaba na gyuto ko ni mararani sa giyang koto at terimaan wallahu subhanahu wa ta'ala tiga na wala yarfa'u yadayhi bid-du'a ba'da al-farida koto pamana diniyang kun ipuru alimanian kata pamana sumapasangi kapamangani si iko oriano mga sambayang faradu sala ko sumanga sunna mga pagariya sabutan yu kaya pugusain tanong saya na mga sambayang faradu agianan su subuh su luhur su asar su maghrib bagu su aisha away nagyang ko to ko nakiporon ko lima pamanganitano ba'da al-farikana yaf'alu ba'du nasa ayagi ulawla ko kadakalan sa iku mga tao fa inna dhalika bid'ana bid'a kuno to mga pagariya bid'a ini bagus iku agamatan agama Islam mialu itan wagian ko to mga dalil o saya nun okito nabitan wa Muhammad data nurun maalu yagian kaya kapamangan ya ipopuro sulima wa inna ma yaf'alu hadha ba'da an-nafilati ahyanan giang ko to kuna kapamangan ya ipopuro sulima na si tanu kuna na penggelebega si iko kapaka panambayang tanu din naditano di kasembayang sa mga sunnah kauto so mga sunat na ron tanu kuna yamanan yan pamangan ya ipopuro tanu si iko mga ipopuro tanu su mga lima tanu ugaid na kanaba mintin ka ahyanan na aymanan niya kesalak agiang ko to di tanu ron di kang gelebega away tiga na wala yajharu bid-du'a bal yukhfi paman nagyang ko to kuna pamangan niya na kanaba niya napakatatanuga ka isosolan niyan
eno to isusulun mga pagariya masisikro to agyang ko to pangnitano lianna zalika aqrabu ila al-ikhlas wal khushu' kagyuto marani sa agyang ko to pamana makapagikhlas ka agyang ko to pamana dinggel bekano sabu ada pekaguru kon yang penaki sumanga mam dinya ni tibubaan na mamantina ya Allah narilain ka sumanga luksami udi narilain ka sumanga dusami na penguru ko mambu sumanga mga maamom na pamana mawatang guna itu sagi yang utai ikhlas aya ikhlas na sekritu apangni uman isa na pemangni si iku Allah subhanahu wa ta'ala wa abadu minar riyana gyang kutuko na sekritu apangni na marani si iku ikhlas na mawatan sagi yang kutu paki ilaylain si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyan wa amma ma yaf'alu ba'du nasi fi ba'dil biladi min ad-du'a al-jama'i ba'da as-salawati bi aswatin murtafi'a ma'a raf'il aidi. Kata ya. Inalu ini nagi yang ayat paman galebek tanu sa galebek ukada kelan si iku mga pagaritan wa mga muslim. Tiyan nagi yang kutu ading galebekan usabe si iku mga manusia si iku mga derpa o mga muslim agi yang kutu kapa mangni isa-isa anta aka kapa mangani ya dima gitu mana dima na saba-sabai wai seko kapa sadiran sembayang sa mga faradu bi aswatin murtafi'a pakata tanugniran nagi ang kutu panganiran ipopuro iran na limairan aw yad'ul imam wal hadiruna yu'minun giang kutu simam na dima mangani nagusumaka dadar pa sa giang kutu mga masjid udin giang kutu mga imam lagi dumama bebay yu'minun na pagaminciran mambu pamanatiran na amin rafi' aidihim na ipopuro iran mambu agyang kutu mga limairan fahadha la'amalu bid'atun munkara na gyang kanang ko nagalbag tatano di nga pagariya gyang kanan agalbag na al'amalu bid'a na bid'a ko na mungkara na piyaka sisi nga yagalbag piyaka sisi nga yagalbag la ilaha illallah mga pagariya na ayad na kuan tanu na gyang kutu ukitu na bitanwa Muhammad ditanwa kayo pamanian na gelebek nagi yang kaya kena bersgelebek nabi tanwa Muhammad keewat tanu sagi yang kutu aya katawi tanuruna batatarima wallahi yang kutu agalebek tanu ge inna ma watanun mga pagaria kagi masusupa ketanu agi yang kutu ukit-ukit o nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiga na ino to pamana bid'a apya kasi singaya galebek agi yang kutu lagi dutu akan dima akapangni kandi maakapamang niya pagami naging kutuwa mga tao liannahu lam yung kalaanin nabi na dako nakiya miya panutula dalilian si ikaw nabitan wa Muhammad kau to miya timbela so pakay sa pamana miya timbela so sembeg sa giyang kutuwa makay sa alim to nari karatayan alim to na karatayan naya karatayan mga pagarian nakatiyo sembegyan daki aba miya panutula hadis pamana sunabitan na banyan na napinggil bakway miya timbelsan annahu kana idha salla bin nas yad'u ba'da al-faragi min as-salah ala hadis sifa asun nabi tanwa Muhammad ada tiga namanya panutul aba miyagimam udi napi sembayangan yang so mga sahabanian namiyang nganiskan yang sagiang koto akia pakapasa dia sembayang sa ayamanan yan na mga faradu sa lagi dagiang kaaya di tanuro di kang gelbeka di tanuro di kang gelbeka na dako nanan gelbeka nabi tanwa Muhammad da tiga si ko mga sambayang yan na fajar udi nagiang kota mga sambayang yan na asar udi na so sala karuna ayamanan yan na mga sambayang wala suhibba zalika ahadu minal aima na suko nagi supat taimam mga pagarian na dirang pengkunanan ng gelbeka away. So emanan yan mga pagarian na miya suatan waya miyaw saytano insyaallah na miya suatano miyaw saytano pia pengenin tanu si ko Allah ama petano si ko mga tao agyang kutu mga tao mga mukmin mga tao mga muslim na miya nagira nagyang kutu mga pipia pandeuan wagamatan wagama Islam na inunutan nira nagyang kutu mapion wa inunutan nira na mapion magyang kutu mga pipiaw na pengenin tanu si ko Allah mapetano mga pagaria ng gelebekan tanu agyang kaya ukit-ukit nabi tanu Muhammad sa agyang kutu kapakapasad tanu sembayang sa mga faradu agyang kutu kapamangni kipurun kulima na dikepakai igira ayang kakia pakapasa sembayang kailangan na mabati akada nagyang kaiya mga azkar mga zikr tadin si iku Allah subhanahu wa ta'ala perumana nakembu pengenin ko si iku Allah miya kabegirkan waya sa emanan yan na ilmu ndeuan na nagyang ko tuwa manggelebekatano ka dad na kaya pakai dia namay ka ditano unggelebeken dad na banyan pakai damay ka ditano unggelebeken aku pengenin ko si iku Allah suka sampai yang sagyang kaiya dars na kaliwan na ganun nagyang ko tuwa mga puso iyo pamana paganda ditan wakis wagamatan wagama Islam andi tanu paganda na si ku mga ulama tanu si ku mga la ulama na si tanu kiran paganda nagyang kaya agama kasiran na aya ukitiran nagyang kutu pagaluiniran na sumanga dalil sa Quran
Quran nagugiang ko to hadith way na pangingisan tanu sa mga ulama tanu titu aki ading gelebek sa giyang kai agama way bala sang kanuron wallah kaswina kembu amaya kapia-pia giyang to pamana maka dunitanu sa tarpole na matatago na giyang kai mananian na mga azkar o kito Nabi Tanwa Muhammad sa giyang uto kapakapasa diyan sembayang na miya kalala balas pamana miyaw magyang kaya oras tano na nasalam na kanskano. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.